Poštovana gospođo Doklesić, Vaša ekscelencijo, predstavnici ovog prestižnog doma Nobelovca, kuće Nobelovca Ive Andrića, dragi ljubitelji kulture, umetnosti, književnosti, našeg jezika i naše divne, bogate tradicije, dame i gospodo, draga deco, dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim i zahvalim se što ste u ovom broju večeras ovde došli da čujete nekoliko reči o ovoj prestižnoj izložbi. Pre nego što bih se obratila i rekla šta ova izložba sadrži, koja je inspiracija bila da se ova izložba nađe večeras među nama u ovom divnom primorskom gradu, koji ima zaista izuzetno veliku tradiciju i koji predstavlja na neki način jedan dokaz sa svojim festivalom, koji se svake godine tradicionalno održava, na koji način treba da predstavimo i nama, a i čitavom svetu tu našu bogatu kulturu, tradiciju, jezik i sve ono što nas čini velikim evropskim narodima. Ali dozvolite mi, pre nego što ja budem nešto više rekla o ovoj izložbi, dozvolite mi da izrazim veliku čast i zadovoljstvo što je večeras sa nama gospođa Nevenka Ćirović, generalna konzulka Crne Gore u Generalnom konzulatu u Sremskim Karlovcima. Gospođo Ćirović, izvolite. Bili Gete, braća Grim, istoričar Ranke, gde je ona odlazila, gde im je predstavljala sve ono što naš narod ima. Zanimljivo je da je srpski jezik naučila tek u 15. godini. O tome je Vuk brinuo i zamolio je Jerneja Kopitara da ga izveštava dokle je njegova Minka, njegova mezimica, stigla. Međutim, Mina je toliko dobro savladala srpski jezik da je čak uspela da tako dobro prevede sve te srpske narodne umotvorine, pripovetke i na nemački jezik. Čak je Jakob Grim rekao u jednom prevodu njenih pripovedaka da zaista odgovaraju originalu. Međutim, Mina nije samo prevodila. Mina je bila naša prva slikarka zajedno sa Katarinom Ivanović, možda je to manje poznato u našoj javnosti, jer je uradila preko 50 portreta, ulja na platnu, akvarela, crteža. Dakle, Vuk, iako je bio siromašan, omogućio je Mini da se školuje u privatnim uslovima, da posećuje najpoznatije galerije u Italiji, u Švajcarskoj, u Francuskoj i da naravno taj svoj talenat razvije. Njeni portreti oca, majke, brata su takođe jako poznati. Danas se jedan deo od njih nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, kao i u naravno muzeju Vuka i Dositeja. Recimo, vrlo je poznat njen portret Crnogorac sa kapom. Takođe je naslikala i svoju prijateljicu Milicu Stojadinović, Srpkinju, koja je posećivala u Beču, a njih dve zajedno su posetile i Njegoša. Jednom prilikom kada je Mina dolazila sa svojim ocem u Crnu Goru, dakle ona je putovala sa njim, plenila je svojom lepotom, plenila je svojom rečitošću, elokventno. Novljani, vi i ja se znamo iz nekih ranijih vremena i nekih drugih situacija. Dobroveče svima koji su večeras došli. Kada sam kao mlada čitala znakove pored puta, očigledno je da sam nešto propustila, jer nisam ni mogla slutiti da ću se naći danas, odnosno večeras, u kući Iva Andrića. I nisam prepoznala taj znak pored puta. Možda je to bila gospođa Matić, jer naše poznanstvo i naše prijateljstvo je počelo u Sremskim Karlovcima, sasvim slučajno, u okviru kulturne manifestacije u kojoj smo shvatile da je mnogo niti koje vežu Vuka Karadžića, Njegoša i Branka Radičevića,
kome je ta manifestacija bila posvećena. Gospođa Matić je profesor pedagogije, živi, radi u Beču, radi u Ministarstvu prosvjete, sama piše knjige, piše i djela za djecu. Kao pedagog to je sasvim logično. Ja ću vam reći da sam za svoju djecu uzela neke od njenih knjiga jer su zaista nešto što je vrlo prilagodljivo. Osvrnut ću se na ono što je, ja mislim, najveći značaj njenog istraživanja, odnosno njenog naučnog istraživanja života i rada Mine Karadžić, ćerke Vuka Karadžića. Mnogi od nas smo čuli to ime mnogo puta, ali nismo imali priliku da čujemo, kao što ćemo večeras čuti, koliko je njeno djelo veliko i značajno. Mina Karadžić, kao što reče gospođa Doklestić, je bila desna ruka svoga oca. Mina je bila neko ko je obavljao svu komunikaciju svoga oca sa svim institucijama i ljudima sa kojima je sarađivao u traganju za djelima koja smo čitali i pismima pismu na kojem smo se obrazovali. Pritom je i prevodila, dakle govorila je nekoliko jezika. Mina Karadžić je još jedna priča o jednoj ženi čije je djelo zaista veliko, a o kojoj se vrlo malo zna. Neko bi rekao da je to priča još jedna sećanja, a i zahvalnosti za sve ono što čini, a i što će u buduće uraditi na polju očuvanja srpskog jezika i kulture i građenju mostova prijateljstva između naših naroda. Hvala vam na tome. Ovo je bilo već iznenađenje. Ova izložba također ne bi dospela na ovo prestižno mesto i u kuću Nobelovca Ive Andrića da nije bilo gospođe magistra Smiljane Vukićević, koja je inače književnica i dolazi iz Bara. Ona također podržava sve ovo što radimo, također gradi mostove prijateljstva i kulture i ja joj se ovom prilikom zahvaljujem na svemu što je do sada uradila i nadam se našoj budućoj saradnji. Hvala vam na to. Ja moram da se izvinim, premorena sam i možda sam malo nepripremljena za bilo kakav sad govor, ali činjenica da ova naša saradnja traje dugo i da je uvijek bila u pravcu nekih, kako da kažem, unapređenja i odnosa i kulturne nadogradnje i mladih i imala sam i ja prilike da i ona meni promociju Beču mog romana i naravno uvijek smo tu da to dignemo na neki nivo koji zaslužuje, s obzirom da evo nisam pripremljena od premora i poslovnih obaveza, večeras ću da samo primi ovu diplomu, a ja i ona ćemo to naknadno proslaviti. Hvala. Smiljana je inače objavila roman Miris novca, a sada priprema jedan budući koji će biti na Beogradskom sajmu knjiga premijerno prikazan, a zove se Haljina po mjeri vjere. Također bih htjela da se zahvalim gospođi Tatjani Ateljević, ne znam